Halo guys, di video kali ini saya mau ngelotek. Kayak geserian lah, baik nu penting mengelotek nawe. Bini saya malah nyengah-nyengah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lotek pukih sama jambu air. Bismillahirrahmanirrahim. Pukih guys. Yang telah ada yang ada setik. Sukan mesya kek. Lotek guys. Harap. Ya? Mesaan? Hmm. Hmm. Ini asam. Hmm. Ini enak kan mana? Enak kan? Ya yang mah bener. Asal dia bareng guys. Alah. Habis. Mana nih telurnya? Ya. Lu kotor. Oke, matang guys. Balas. Ibak yuk, samyalan. Oke, mentah guys.
Hmm. Hmm. Ngap ơi. Ngap yang. Hmm. 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 Au, asam. Asemna. Hmm. Hmm. Ah. Asem. Wah. Masam guys. Masam guys. Hmm. Kira aku bukan nakasawa kan. Kayak itu kan obatnya. Iya. Kade tapak kata di panangan. Iya. Bisa amat hasilnya. Tas lah. Ini rambut. Ham. Hmm. Kandung cayu wungkul ya jadi tereengap. Hmm. 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 Dek. Dek. Hmm. Mam. Hai Kak dia. Woi. Gak boleh. Hmm. Ham. Asem. Jangan lagi yang muda. Colekan. Ulah. Yang ini dia mah. Hmm. Oke. Kok guys, habis sedikit tapi kenyang guys. Oke. Kalau ada yang suka like, komen, share dan yang pastinya subscribe guys. Oke. Biar channelnya berkembang guys. Oke. Dah, makasih semuanya. Bye bye.